gwebemberwa ba World Academy for the Future of Women ekitongore ekyayihireho kushomesa abakazi eby'obwebembezi omunsi yoona. Of my passion, my purpose and my path to success. I am inspired through the discovery of my passion, my purpose and my path to success. Ekitongore eki kikatandika n'ekigendera ky'okushagika abaana b'abaishiki okurwanira obugabe bw'abantu hamwe n'oburinganiza omu byange barikuturamu. Abaana b'abaishiki bakiine ebizibu tureebera aha site nk'aha turi tugira ngu buri muntu weena ari omu ishomero kwonka waaza omu byaro okwenyima abaana b'abaishiki baragirwa enyima munonga so abaishiki turiyo ntibamentaringa ngu nawe yahika omu kyaro akashangayo omwana w'omwishiki arikwenda nk'okuremwa tuhikirize tumanye tukwatagane na university tukwatagane na za secondary schools tubasa kutaho buryo tuba training eby'emikono nabo bamanye ko baraye biseho babasa kucirwa bazomu adult learning konka at least barijeyo turenga omwana w'omwishiki twamutembya as mothers of the nation. Guno murundo gwo kubanza ekitongore ekikoreta obuheereza bwakyo muri Africa. Gurigira Dr. Donath Asimire uri Programs Coordinator w'enteekateeka egi omu itendekero eri abeegi abaratendekwe nibaija kuhweraho okutereeza ebizibu ebiri omu byange barikurugamu. Amatendekero ga universities na BSU erimu tunacaringa omwana w'omwishiki ngashi tukuze omwana w'omwishiki omu kwija kukora ebintu ebikubasa kumbisa ebyentunguka okwerondera sente yazira omwana akamureberera akahagiriba akahagira abazirwe nabo akabaho obuhabuzi mbwenu kwenda ngu ihangere rikatunguka nabo bija baba abakazi abarikubasa kuzaara abaana abakureta hentunguka. Abeija abantu baza kutendeka abakugu kuruga omu mahanga g'abajungu agatari gamwe na gamwe kandi baija kuguma nibashitama ebibuuzo buri sande. Vice Chancellor w'itendekero eri Professor John Francis Mugisha aina amatsiko ngu enteekateeka egi neija kumworobezamu omu kutitendekero eri harengo rw'ensi yoona. Okuheereza obwegyese obw'obukugu oburikuhindurira omuntu weena kutari kumuheereza obwengye omu kyaro kushoma konka kumuhindurira kimwe kumutwara rurengo rw'ensi yoona reero akagirira omugasho na community empango erengire ebi yashomire akwa bingi nagenda roya ayamba abiine emishango bonka agenda ryombazi w'ebitabo ayamba omuri egyo area yonka. Professor Mugisha yashoborera ngu enteekateeka egi neija kuhweraho akombeka abebembezi ba nyentsya jakubayamba kuba abebembezi abara impacting society yabo barayambe ako obwebembezi tino ohemba etara akajijwe imikire kibo nkamukama witu yeso kwa rugamba mu mata yitano kureka gitahiguru ngu omushanda gwayo gwakira bo munju bona mwena bishicaba batakahereze hano nche kwa twatandikire kureba omushanda gwabo. Enteekateeka egi ekatandika omu mwaka gw'2009 omuri China n'ekigendera ky'okushagika abaana b'abaishiki kuba ekyokureeberaho abebembezi barungi hamwe n'okuhindura ebyanga ebi barikuturamu. Responsibility for my actions to live my life in harmony with the planet. I make this oath freely and I give my word to keep it. Aba Sky TV agenshonga ndi Martin Nebi.